Марат Никитин, режиссер, соучастник ятлащения фильме «Герзебдерня». Перебулдарулых ушканя чын булза иртнешсе, мішінжен галаза кадардыган картинан премьери умень, она хадерлеген зембетел бульджа. Фильма «Два дугуну герня». Каши бурнышак дардаган кадрзем герлі булныран талагы бехишлеме дивня. Анжақ артисем пір тейп келішмеші. Масылы сценызенде пір ғарыс вадрулдышын выляна. Актерзене яланхилех кастинг киртерзе суйлаза еліне. Вуны жылгайла Чеваш патшалық Шамырксен театрын артизы Наталья Ахмет Марат Никитинан тебір фильменде үгеріннетші. Режиссерына хальхинжеде, амышын рольне вылямачанне. Операторы дешавах ушкынра хынықнышынзем, кашни индивишне аван білет, онланса ішлері міртет Наталья. Шабах сценарий авторы бе режиссерын унын сеневізіне шудайлсе, кыштах улжыну земде кертмедивне. Комыл себетелі жінден келбет сірбектуйыны саманцыне, выл выляма келішмен. Эбір маратпа, тада сценаристпа калашса дадылдымыр, выл вырынна эбір улыштарап бірдезе, тада вәжінже инде фильм вәжінже ман сценар, амыш сценарий хырмбай улать. Он үдінже те бір ажап әвілензе улать. Чавын бада анада эбір хамыр жұтлазыглардымыр, тада вайларақ финал булат тезе инде. Вара халинде фильмне курзасын, курыбыр мілерек пульже. Чавын бада шав улыштару зем ғышын инде выл мана келі жүлі булзадычы. Тада амыш сценарне выляма херарым жын выл яланақ сываплы. Хархинде Марат Никитин курагана социалла драма башу хышайарашын. Теп герой шамрыкатча. Ховард пуйзагай мәметленетте, ямы тукшажын андықса, сакуна пызаган ушкын серебине кірсе үгет. Иртнемір веженде шамнашкал яш сынарне тептесе, Максим Осипов тағырвунным шылзенде шамрык полнышын зембетер бұлзагалашына. Візем хызене мінлерех тыткаланыне, мінле думба жүренине, еплес мақсембе пергелешнине тепчене. Максима хой сынарлаган аджан шоби Лагайсах шухшлаттарна. Меншіндесен хойн бурны женде йоныш шолжине тіксеяма булдарны саманцем булны иккен. Анжақ валы фильм героин день телейлерех булна. Наталья Ахмет Максим Осипов булдарлықне уйырса балыртыры. Пиде төпленішлері қойын сценарийбе ман рандовыйлырақ ішлері бұл деді профессиялі артистран бұл пиде мілегалас костюм ені беде, грим ені беде, бұл характер ені беде, жау сценар үшіне кірзіға сибеде пиде төпленішлері бұл мана пиде келеші, жауын бада вылгатшына оны жүзінады бебе, тен бұл пулаз артиста инде. Криминалба шихланаган яшкерме теріс шолгдардас тезе үгерні фильма Чеваш енри шалды сен министерствиде ырлана. Ерге сықлав жесем кино үгерегенсене терлі реквизит парса болышына. Режиссер да фильмра вляган семде пірлехиешін уссине халех курсадыраща. Качезене урамра курсасында шутладып, урамра мілегалас. Шапкаланза жүреген качызенеде, хызине ергейлі тұтса жүреген качызенеде, манжын шағында күш чыре чекме бұшлат. Манжын дезесін бізен перін пуласлық шағын бадас шағынбек киноземі герзе, и бір лайық ябалазем, лайық мілегалас. Вырынла үшсем дыват бір пуль дезе жұтладып. Марат Никитин соучастник фильма конкурсенде гдардашын. Кинофестивальзем Шубашкарда да дадыжа хирдеща. Епин шидесов хытрахына Шубашкар залезенде гурма майбуля. Чеваш енгларым вали Марина Корягина, Лидия Галактионова, Михаил Солин.